Niam ka Nastin Kontin ba rani lingwa seme kan online TV channel an walle chanka wero ka pai badak ron kina dangro wid jandangro idu bakel anda mandu ni chanko sinyamle anu ruashni bana ruani titi bana kalinkel men bana lad gwaseme bala jen luka dana cha lukan walle netin wan limna ko de mandana balat Dr. Macha de Jelim. Jan Dantine Dialton. Ano. Dundon Walle, men Chaulat, what the Dana Lat Kaluktin, and a Chalam do Dien, Shura in Nas, Katai Danesha request first Vice President Dr. Macha, Raja Chalan made and Major Condialaling. A lot of Jen Gonene, a Jennigo Geno de look there, they look a low quaja record ke video kana audio jenta yen ya medan e share request mo che jalat keje ka chali ngene ideal no gwase dan me share request che jalat no chala da joje no ne gore je no lugda baje turke video request den yam na mo me chalat jana dial jogo no lugda ba turke video kana audio ko gorjeno baje le use ane dialtin koken na mo mi chalat no kade kon dialti ka ngitin ko do badana chalani je gwade dane roje tin jenne ga cega jogo no nene di yen mi shit kana me di yen alat chwana mo chwaje la let chote ka warga mi shikana gor chwaje gwar nating consular prosecution team kana sin kon tin gorga jeno de kan dakma cha de kan yen kan e tone meche na mo meche tuo chwa warga chwa etup chwa kamke ka chukan warga mo chukan oguch mi chukan warga ikan oguch chiko nyogo benial ke warga dodien warga mnyudo lerchi lokanije no me charge ogu warga mo netin konti la defend lawyer document char chi go nyurten nyurdan jina nyurten jenene ano chigalaro chamugwa antam request da jene nei go nei o bene camera da bene use team document char can be ka camera dien be can use gwal loga dana lugnaten and then take a michigan mention and men chicken mention janane chicken la de wonene a canere logwa the dana loka dak machaten te kamran dangro ticket kamran yam chala de different lawyer and wo dungnenten kon tila Sudan Broadcast Corporation alaji SSBC a canere kon tiga kamera e money kamera rewde ki defend lawyer dak ma charge kala do nene e dung nenten consular prosecution team neten kon tin lado de dak ma char de je yen e che der che jalat kan kamran dan tin kon chalat defend lawyer ka lawyer chalu ni je neten kon tin la prosecution team ci kala do nene ken netel ne kamera miti ka courtroom ka freedom hall ken tel ka kamera mi use ken gwada mo chela ngang nom ko guj defend lawyer jen wo nene kamra rew na mo e dun jen kanete tono to chalke prosecution team mon so ko ji kan la no chi dun jen and when mo chineten kon lat ke look ala judge ci ka luki gana kap jok cha kap ka changa wal baro ka pai badak ronkin dangro jan dangro ido bakal de ko la rono cheremi e jelat jen gwada na cha captain bineti ko la jayni bi kan ko larno en camera eraw de namo ishi dung prosecution team ki edung dien ko prosecution team di kan deny de no kan camera eraw de namo shi dung dien ko chineti ko la defend lawyer ci kala do wonena gone no ba bine camera da bine use ko chine go no run ba rwandin ko ne chala de dakran ma chala first vice president ba le wo ne ke ki ba ko wo ger akane chine gor no mon so kuje mo bine jal ke device ne ko chet ke camera ne ko
bine tur men tur ne bine kan ka bine audio dan en lat ken ni look and chang mo bine chu kan and when money jen gwa dan shi ga pektin kwana ben gwa same ken nin dang rotin pai we kon dia ngaje no cha look and men in 18 county la prosecution team of course ka look and no de video de jetur ka kwi lok dakang macha ban ngai ka je wi mon no kana men to go no ba je look ko wi mon gor ken evident to ken ko la na ko wi anyur tin run ti dag macha ba chela de gwan wonene ti ti go ken lon kana ko me cha kala bu kana lo ko run gwa sandan en ti ka lugdo dien latke ki metene latke research jet ka gatin konen te dul gore de ka lugo mo de kana ngach tay dan e cha lum luk no ne dakang macha chika la jojo nodi ti dia ti go ga de galat en esel bekim ya di no te to chine ka gor en me agenda an shoda lat cha lu cha chu kap jok mo dal ka kama kon dia la ngaje nodi tin dia la chalat ka chalat wi ne dakang machar ngai ka je no riudin dia ka tok agenda na ngai ken mo ne ne ko la prosecution team lat ken wone ne tin cha lat wi gani ken ka tok ki tin jikan kalat chicken ke lat no chalat again ku kan ran South Africa ran forensic expert kan no nodi ibe bin testify ila da jengo ite ke evidence cha jiga telephone fain ken kan ku kan latin kan evidence ko jikan ganang ka jikan pass woni kan ka bom so cha ti dialo ya de na ne dak ma cha la do chi to chi kon to ka pa de mo ano gwad me te mu goro ben wa ya kel manan chore la den wala bana kulu we ka kor dan chi to ka warab ta dan chi kor chi to ka je chan ne men gwi dia je ru ne dial cha janga je no chi embassy ni tungwan chi gajen kan da embassy je jen no United States embassy cha nan ka Uganda ram goro dong be nyin ka bawalat bi mi ka Uganda chan ben ka manana chi to ka embassy of South Sudan in ka Kenya report cha lat gwas me jenene embassy dung South Sudan men ka Kenya cha la do jen cha je gak no ka jo dan cha lat gwas me embassy dung South Sudan ka Kenya cha gak wa te ka yu to kan yorpin no embassy na mo te ka Nairobi Kilimani neighborhood jen gwa dan teten wa ga ka je ka chankaro ka jok mi mo changa welkel ka pai badak ronkin dangro jen dangro bakel cha embassy dung South Sudan cha gak so jo dan cha la de mo ne net county like staff members kene ko la tilet ka jen embassy na mo ka la jo jen wonene ci kume mo right ke South Sudan la government kan yutin kon la yor ka pin kan ga yor pin what a president want can you can your pin right now je report an ka la de money go kan president want can you can your pin chala do cha embassy cha chu close down cha ge embassy right now ke report an chalat an embassy man today which and ka Kenya gwas money and me mi choda lat ma ngai kon diale te la prioritize long kume any government la te la prioritize especially embassy ni ten contribute to koken amenga yena no tien ke embassy mito we dien ala yudo tole en ga malaria le ka ko jor ke ne ka kan muktam ne tel muktam makam kana freely ke embassy ndi ala ton la wa wije mo te ke yo jen do dan te ke embassy ngai kon di ala no embassy malode janane o loga ne di altan kon ti la ji wije mi nanana mi tin tere duara mo loga kelong chet ke war gane tin kon shingana de wuj tiring mu ji tuong ne jen bi embassy duarun be yedok jen do dan le re je embassy loga student in contest ka scholarship bane so chenge te mi chi bay ni jen biken ka lok te diala ti la de ke embassy so mi cha ga ka te mi chi tuok ka ngande ne kon te la so Sudanese in tere ke Kenya ngande ka lok ne so diala ke tine kan question ko na de tin ke report dan chalat gwas me wa chi embassy ka ra te gare ko ne amene kon la lat pan ken wa te la yudi je kan ga chi man ngai kon no cha yudin kon til la salary cha ka longa mi yor ga pin to ka kentin kon tin be tin kon je ga ne tin kon la lat ke embassy dung South Sudan ke Kenya amene go diale ko ken so na me da la je report dan yen link ke ki embassy ka man chaga ka Nairobi South Sudan embassy wana ka korechi to ka toinos ka jan warab gwada shaling nodi chane di chok jan bakel sha connected dio je chikon dia liang mo chan chikon ling do badana nyi na ka je wa ke tere dur dangro but chane tin ko la nuer de kama yom kanti ke uni state cha ka matin no tiken ka tit ete commercial ke lo ma wien community ti chiken ka lok
are koro mo chine jen bakel shikelu but koran lero de jenen koro mo a kor kam jane korodien tel nuer manankatin tel nuer nankatin a kor kam jane korodien che kon ya ling me chajala ne ka parliament ken nuodi and no de force de jaki de ni ko de kor mu de jo kapchong then chi kana la no chi chuang no de ko en gwadamone so right now I'm right kone la tension a very high long yene ko la jang chi report ko la da wonene jakana ku myself ke me yadit warga mi cha goreken kennedy kene instead of de ku me de focus ne jen ka kuin kware gwada me community liukan citizen liuka so ko kuje mone gore je no de yen char ka do badana de na de ke teke je de no bi right ni yen ko win ka kuin kware na me je report ana shalat ani jen gwada ande convicting mi jira mi jidid gwa sama kan woro 90 bi channel gore je no jinder channel de support de subscribe ko de notification bell de je twine and be atakamal